Kublai shubo ni pi barok ki parlok ki bijupet ye kene ke channel na kapor syakapor. Hakane ke video ngi dan bonwan ra IP kini ki kam ki balaj. Apo ka office jong ka district session judge West Khasi Hill District Nongstoin. Tikino ki bukwa ban apply na ke benta kene ke post. Kerteng jong ke post kedai stenographer ha ke grade 2 but stenographer ha ke grade 1. Kerdan pule bedon kam pidai ban pendaptang ya ke bachelor degree. Ka District Selection and Promotion Committee West Khasi Hill District Nongstoin ka kuat application ha ka offline mode. Hapo jong ka District and Session Judge Nongstoin but Judicial Magistrate First Class Mairang. Kibala ban apply kidai belong ki citizens of India. Kini kidai ki post. Kelas date ban apply kidai pratrik benai me arjar art pendrew. Kerteng jong ka post ka banangkong kidai stenographer ha ka grade 2. Number of post dan tang kawai posting kedai Nongstoin pat ka salary kedai ke level 11 kategori nak benta kene ke post kan hab ha ke UR kategori ka bomot bagi Khasi jaintia bat garo pila ban apply ya kene ke post kerdan pule bedan kam pide ban pendap ya ke bachelor degree ke balai tu da ke university bat ke diploma ha ke stenography ha ke English ke requirement pide bedan ke minimum speed 100 watt per minute in shorthand and typing speed of 40 watts per minute in computer. Kabar ke stenographer ke grade 3 number of post dan kawai Nongstoin bat kawai Mairang. Salary ke ke level 8 kata lai pojar lai spa akshibanai. Kerdan pule bedan kam pide ban pendap ya ke bachelor degree kabli itu da ke university bat pide ruban dan ya ke diploma ha ke stenography ha ke English. Minimum speed 80 watts per minute in shorthand and typing speed of 40 watts per minute in computer. Karukom ban apply kedai pihak ban submit offline. Hashwa jong ka pratrik benai me arjar ar pendrew. Hashwa ka puarsan bije jenmet hapo ka office jong ka district session judge Nongstoin. Bat pide ruban ai yaki complete application. Lada dan kam ka passport size photographs attested self-attested copies jong barok ki certificate, educational qualification, age and experience certificate. Pat pide ruban ai yaki application ki jong pi link ba kane ka one self-address envelope 23 cmx 10 cm ringkat bat ka santing ka custom. Ka application fees kan long lai spa tingka pat na ka benta ki general ki SC ST candidate kan long shispa sanpau tingka ke shibanai. Pat karukom bensiu kan long erling ba ka demand draft in favor of the district session judge West Khasi Hill District Nongstoin. Ka age limit kedai khat prahadu lai po arsnam kat kum ka shitrik Julai arjar arp sau bat san snam kendai ka relaxation na ka benta ki SC bat ST candidate ka bomot ba khat prahadu lai pnyo snam. Bat ki kamjen ya ki candidate ki bedai na po jong kene ka district. Ini pat ki ki instruction na kebenta ki candidate. Te kan kampai pi bepen download ya kene ka advertisement pin yo na po ka description jong kene ka video. Te kino ki bekwa ban apply kelas date kalong pratrik benai me arajar ar pendrew.